Yo namire bookmark Yolngu numakangama Yolngu Radio News. Yo bookmark yurta dhäwu warpam kuduan ja Yolngu mala nguni numaka ninna irkala nolon bericimi kagunyangara. Kaban kajal ter warpam kunu malang numato COVID test marram. Nguli numaka pai ngoridiktun yan walal test marang. Kanguli numaka nina nguni nolon irkala bericimi kagunyangara. Tuan ja dhäwu numalang nguli numangalika marici bisiringo wonin na diali di community ngur. Tarwa health jama mirmala meritrian wal ka waktun Christmas meri testing wal marici Yolngu mala Gove Peninsular Area-ŋur Covid-19 go radio. Ka paingoyan walal Yolngu nan malang nan riri meri nan Euro government maringi nguni riri tikaidi area-ŋur nolon-ŋur lingo walal sirik kur maram. Ka test walal yaun go nguni di kappo sirik mir. Yaun go wik to bollo ka bolongo na wal ka dhäwu galkon. Ka government tukan akun barak maram. Naljan ngai dole di COVID-19 riri kari nolon lil. Ka bolon akun wal ka maram wana balang Yolngu ridik tuna tengi di riri tele di Gove area. Balanyaraw nakungunde wal kajal tiri ja romngun ngay tunguni warbam tun test ja maram. Miwaj health kabityan nakunya ko yam important dual ngay Yolngu ka ngapa ki warbam ko to test maram bili dual riri COVID-19 bawala mirindo ridik maram Yolngun. Ring him up numato number 1-800-490-484 numato book online dialkam covid19appointment.nt.gov.au. Kanguli na kun numato nguni book online, please utun numato gringar answering go yes. Their question go, did NT Health ask you to get a test? Yetiak. Nguli numa bayango na kun appointment jam anu malang goy numa. Nito still marici ka maram nguni di test. Kanguli nito nguni marici ka maram nguni di test. Kanguli nguni ID ka Medicare card please. Nguli ni ID mreo ka Medicare card mreo. Iyan walal marici test still please. Walal tunguni staff tunguni di clinic ngor. Kung ga yun na nguli nito ngang tun walalain. Nunawal to kung ga yun nungo yako ka date of birth ko ka nungo phone number. Kadeyangon bala dole di yurta mala area test ko mara naro COVID-19 test ko diali di nolon ngorja. Ka dual malangoni ngalatun malang lakaram natyan numato test malamaram nakun Friday, Saturday ka Sunday ka Monday ko tuanja ka New Year long weekend. Ka yurta area Gove Peninsula drive-through only ngay duanja pandemic clinic. Nguna latyan tungkol ngay Anam Road ko balato malto nang roki design kon nguna nguni gas rotary house area don yang nguna gali kalki bakery ngor nguni din do karap to 9:30 kabalan 4 o'clock 4:30 nguni din do karap bi ngor 9:30 ngor ka 4:30 lil ka Friday ja 31st December kabala Monday lil 3rd January 2022 lil drive through mail nito kulngir muti kay nokin gal ni ka muti kang origina ngor nito kanina ka test itong ni maramian walto health workers to mala testing no na ginawa muti kalil ka uri pungol nito ni aerial marici testing go ngoni the Uniting Church function room nguna Franklin Street ton yagal ki alpa ka opposite bingor nengor Woolworth ka paket walide ton ya ka appointment room ngoli ma yakaja appointment ko mato book to ale area na mato marici kadwan ya clinic ngay ngoli ka open Friday being or 9 a.m. kabala milmit pal 4:30 ka Monday January 3rd yang ngay turap tur from 10 o'clock kabala 3 o'clock ka clinic ya to ka Saturday ja ka Sunday ja ka dal dole di jin garyon ka irkalain mato irkala school ngol wala na maka miwaj health staff to wala to nakon malay ngoni testing jamala ka dia ki di mala dhäwu mala numato ka Buthurru loudspeaker ngor wala numalang do ka room lakaram
wanamitu testing irkalangur ja area-ŋur Yolngu-mala. Ka kujangaran numato ngunawalang bona Eastern Regional Council Office ngur ka ngunili dito miwach health staff tu numalang testing ka bityan dibili numato Buthurru bityon ka announcement ko speaker ko numato marka marram wanamin numalang dumatki testing dili di kunyangara area-ŋur. Nguli numato nguni naman akon miwach health staff jama midin mala walto ka maritki testing ko numalang girin walto ka ni kam mask ka gown. Tuan ja walalto kun ka namir ka bingri di reading ka nguli to kadar union deli di walalto nguni miwach health jama mir malarungi irbaito ngay waltian golyon. Ka nguni numala kondo COVID test deli di nulon ngur marram walalto numala nga nguni question malangang tun katual malang nguni question wana numatoka nakon ngalpar yun uda kaya nga namir gormor wo ngir mirutur numatoka wo numatoka nakondo albait yun nganak rumbal wo numalangal to ngatta takay ka bungan water paingon numatoka numan kadakay lukka ngatta wo walto ripodabir kayon wana nakuni ngula wana ngur hindi ngurwanga ngurungi nyarali entilil wo wana balang ni Yolngu bisit ngula nakuni hindi ngurwanga nguni ngurungi di Yolngu ngay nakon Covid-19 marram ridikton ngay ngurungi di ridi ripo walto ngangton wana balang ni mariki kayo Yolngu nango nguni ngay kariri Covid-19 ngetam kanguni nito COVID test marram staff yumala to margi grupan nuna nito gana kanina kagalkon nga test result ko. Nguli nga ito kanakon nguni da kaya nga namir ngay karirik tun COVID-19 do. O nguli nga ikan nguni di Yolngu galkinin na COVID-19 miriwal. Kagalkon limur kadwal nakon barak bulungo dawo mala deli di COVID-19 ngur nulon boy ngur ya area-ŋur. Balanya ngur nakon wana ki Yolngu ririk tur dia ngidi riri o wana balangi nakon COVID-19 riri gulngi sirich ngur badak yakayan lemur maringi ka badak dakon nga government ja ka health ja mamiri jamala daily di area ngur ja militarian jama maram dawo ka wal to kangoni maram dawo numan do kangoni mask korokam ngule matoka dawar tunnal ngula mala nakon wulwetsul wanga ngul shop bican nga government wanga ka government ka ngang dun lemur to warpam lemuronggo lemur daraika dipong ridi ngai to markaya kala chorayun tole di ridi community kur lemuronggal kadiak lemur to maltun jangon ni dokara ko malamar ka ngai to ngoni yaka COVID-19 ridi la chorayun marichi ka marang COVID-19 vaccination ka ngole ni ka ridik tun marichi ka test marang ko ngoroyun meriange oni to ka baki sanitizer tun galgo bican lingo ka yaka marichi jamal nguli nito kada kaya nga namiri ni karirik tun. Ka nguli nito dawart tun wangangur, wanamil ngula, parko nito kajin garyon, Yolngu almala. Kabaki territory check-in app, nguli nito kadawart tun rolil, pablil, o supermarket o wanamil ngula. Kadwan yang aratu ya kwa malang natyan mato vaccination maram dili di nulon area-ŋur. App mara clinic to kan nakon darjen garyon weekend, bili nakon New Yamir. Ka numatong ni nakon vaccination yangon almaram nulon community health center Endeavour Square ngor tuanya 87 Chesterfield Circuit ngor ka health center ngon din do kalap tun nakon gatur Friday December 31st 8:30 ngor ngai gatur open ja ka dal un ja ngai to ka 4:30 ka Monday ja 3rd January 2022 10 o'clock ngor to king on the open ka 3 o'clock ka tonja ngai to ka ngoni walulap tun ka normal yan nakono ping or 9 a.m. ngor ja ka 4:30 ja Tuesday ja 4 tun ngai ka ngoni start ngoni normal hours to lap tru ka ngoli nama to book ngamalangoy nama vaccination go please ring him up wal 1-800-490-484 o online nama to ja madialkam COVID-19 appointment.nt.gov.au ka please kuyang iwala matun kama numalanggoy numa ID ka Medicaid card ya appointment nilya nukin galni wo numato maram vaccination miwach health ngur kan miwach health nulun ja ka open ka gatur Friday December 31st ka warpam yang unina muna ngay ka clinic nulun Peninsular Area-ŋur ja laptur to as normal next week 4th January 2022.
Ka Buthurru bitjurr walki bulungu dhäwu Yolngu Radio-ŋur. Yo, thank you numalango Buthurru daw tambal Yolngu Radio le.